dan svima i dobrodošli na predstavljanje Lipinog projekta Brojač javnog duga. Cilj naše udruge je smanjiti poreznu presiju za građane i poduzetnike i povećati efikasnost i transparentnost trošenja javnog novca. To je naša misija. U prošlim akcijama bavili smo se stvarima poput reforme javne uprave, poslovanja kompanija u javnom vlasništvu i ekonomskim očekivanjima birača. Danas je došao red na to da upozorimo javnost na zabrinjavajući rast javnog duga. I znači, to je jedan događaj ili razvoj kojeg smatramo ključnim problemom za razvoj Hrvatske i dugoročnom prijetnjom razvoju zemlje. Posljednje 3 hrvatske vlade povećale su javni dug 2,5 puta, to ćete vidjeti jedan jako zanimljiv graf. Do 2008. imate linearni rast, ali relativno spori. 2008. on kreće na gore, ono što se u engleskom zove hockey stick, i od 2008. do danas je dug narastao 120 na današnjih 289 milijardi kuna, ili gotovo 2,5 puta. On je danas na skoro 90% BDP-a i mi smatramo da je prešao granicu održivosti. O tome će kasnije govoriti Velimir. Međutim, 90% je ta nekakva granica na kojoj se razina 90% BDP-a, kad javni dug pređe tu granicu, smatra se nekakvom granicom održivosti, tada se pale one lampice proverbijalne. Zašto kažemo da je dug na toj razini neodrživ? Zbog toga jer djeluje negativno na ekonomski rast. Nemate ekonomski rast, ne možete vraćati dug i upadate u spiralu zaduživanja u kojoj mi vjerojatno već i jesmo. Međutim, iako je rast javnog duga veliki izazov za makroekonomsku stabilnost, ta tema na neki način nije baš u centru javnosti. I to je jedan od razloga zašto smo mi pokrenuli ovu kampanju, da tu temu vratimo u fokus, da u izbornoj godini pokrenemo tu diskusiju o tome kako da taj problem riješimo i kako da ga prvo da percipiramo da imamo problem, a onda da ga počnemo rješavati. I da se političke stranke na političkom tržištu natječu, između ostalog nudeći rješenja za ovo. Dakle, mi smo pokrenuli kampanju, zove se Brojač javnog duga, ona je vrlo jednostavna. Na našoj web stranici je napravljen algoritam koji u realnom vremenu prikazuje rast javnog duga. Metodologiju će nam objasniti kolega Vuk Vuković. A osim tog websajta, dakle, taj prikaz će biti na LED displejima na 5 mjesta u gradu Zagrebu, na trgu Bana Jelačića, na Cvjetnom trgu i još na 2 mjesta u Maksimirskoj i na Vrbanima. I mislim da ćemo u sljedećih nekoliko mjeseci, kako je jedan od članova upravnog odbora Lipe rekao, ići ćemo svima na uši. Nadam se da će to imati na koncu i učinak. Ja bih sada zamolio Vuka da nam objasni metodologiju, a nakon njega Velimira koji će dati cijeli kontekst i reći zašto je razina duga na kojoj sada jesmo, u kojoj mjeri je ona prijetnja. Meni je drago da imam priliku predstaviti danas ovaj projekt vama. Evo, moja prezentacija zove se Javni dug u brojkama. Da brojke nisu baš ljudima pretjerano zanimljive, meni evo jesu. Ali imajući to na umu da su ljudima brojke dosadne, ja ću početi prezentaciju sa nečim što je još dosadnije, a to su definicije. Dakle, prvo, zašto želim ovo istaknuti? Dakle, da znamo razliku, jer često se i u medijima i među političarima i tako dalje, miješaju koncepti državnog, javnog, pa ponekad čak i inozemnog duga. Dakle, ajmo vidjeti šta je konkretno što. Državni dug predstavlja dug središnje države, dakle dug opće, odnosno onog središnjeg proračuna, dakle sektor središnje države ulazi unutra, dakle to je onaj glavni proračun, njegovi prihodi i rashodi plus izvanproračunski fondovi. Dakle, samo onaj deficit koji se kreira iz središnjeg proračuna, dakle iz proračunskih korisnika, ministarstva, agencija i tako dalje, povećava državni dug. Javni dug je pak malo šira kategorija. Javni dug osim samog državnog duga uključuje ponekad i dug koji vlada jamči, znači garantira, a isto tako uključuje i dug poduzeća
ponekad koji su u vlasništvu države. Što se Hrvatske tiče, garantirani dug, dakle jamstva nisu uključena u direktan znači iznos javnog duga, nego su predstavljena kao zaseban redak. Jel? Što se tiče duga javnih poduzeća, on isto u pravilu u Hrvatskoj nije uključen, osim nekih iznimaka, a to su, s obzirom na zadnje brojke, dakle unutra su uključeni dugovi Hrvatskih autocesta, HRT-a, HŽ infrastrukture i tako dalje, i nekih izvanproračunskih fondova, što se već spada u okvir središnje države. Osim toga, u javni dug uključena je i lokalna samouprava, ali i fondovi socijalnog osiguranja, dakle zdravstveno i mirovinsko. Sad, osim toga, znači osim ove dvije temeljne distinkcije, postoji takozvana treća, postoji inozemni dug kojeg čine znači sve inozemne obveze svih domaćih rezidenta prema nerezidentima. Dakle, sve domaće obveze prema stranim investitorima, dakle stranim bankama. Sad tu spadaju i država, ali isto tako i domaćinstva i korporacije. Tako da postoji jedna distinkcija između toga kako definiramo znači državni dug domaći i državni dug vanjski. Dakle, vanjski državni dug nije inozemni dug, on je dio inozemnog duga, isto kao što je ukupni državni dug dio javnog. Ok? Dobro. To vidimo sad i na ovoj jednostavnoj grafici. Dakle, državni dug obuhvaća unutarnji i inozemni državni dug, dakle, ovisno ko su nam investitori, da li se država zadužila prema domaćim bankama i prema stranim bankama. A s druge strane, inozemni dug obuhvaća i taj dio inozemnog, odnosno vanjskog državnog duga, ali i vanjski dug svih ostalih kategorija, dakle i banaka i poduzeća. U praksi, zemlje koje imaju visoki državni dug imat će i visoki vanjski dug. Jel? Zašto? Zato što po pravilu ne samo znači, da ga direktno povećavaju dakle, kroz ovu kategoriju, nego isto istiskuju domaće zaduživanje privatnog sektora, kojeg zapravo prisiljavaju na zaduživanje vani, koji im onda bude jeftinije. Jel? Doćemo malo i do tih kategorija. Kako što je veći državni dug, veće su i kamate u domaćoj zemlji. Dakle, države sa visokim javnim dugom u pravilu imaju i visok vanjski dug. Sad ono što mi proučavamo javni dug, pa ajmo znači još jedanput da vidimo koja je to točno precizna definicija iz zakona o tome šta je javni dug. Dakle, on predstavlja dug općeg proračuna, dakle opće države. Tu ulazi i državni proračun, i izvanproračunski korisnici, i lokalna samouprava, i fondovi socijalnog osiguranja, dakle HZZO, HZMO i Zavod za zapošljavanje. Sad, koliki je taj iznos javnog duga, upravo je to onaj koji vidite na ovim brojačima. Sad, ovaj brojka ovdje od 285 milijardi je stanje na dan 31.5.2015. Ova brojka koju vidite na monitorima od 289 milijardi je stanje upravo u ovom trenutku. Dakle, zadnji raspoloživi podatak koji imamo, izvor nam je u ovom slučaju Hrvatska narodna banka, podaci čiji se podudaraju sa Državnim zavodom za statistiku, koji malo kasnije, dakle oni su objavili zadnje podatke za kraj 2014. A HNB, pošto Ministarstvo financija ne objavljuje HNB svaki mjesec s obzirom kada imaju podatke. Zadnji podaci su kraj 5. mjeseca 2015. I to je ovaj točan podatak, dakle 285 milijardi kuna. Tu, znači interesantno, rekao sam da jamstva nisu uključena u iznos javnog duga. Ako i bi njih gledali, oni su zasebna stavka ispod, oni povećavaju dug za još nekih 7,7 milijardi. Jel? Dakle, taj dug bi već bio negdje 293 milijarde. Mislim, svi znamo što su jamstva nisu direktan trošak, ali mogu postati i povećati javni dug. Jel? Dakle, ono što je interesantno ovdje je da mi smo izračunali kako smo došli do ove brojke 289. Dakle, izračunali smo da s obzirom na zadnju godinu, taj dug je rastao čak 443 kune po sekundi. I to su ove 443 kune što se tu svake sekunde vrte na ovom vašem, odnosno na ovom tu brojaču. Dakle, šta znači 400 kuna u sekundi? To znači za vrijeme trajanja ove moje prezentacije, 10-15 minuta, dug će narasti za 400.000 kuna. Dok mi završimo s ovim našim predstavljanjem, dug će zarasti za nekih čak 2,5 milijuna kuna. Obratite pažnju, gledajte koliko je sad stanje na brojevu i vi ćete primijetiti da kad budemo kraj, bit će nekih 2 do 2,5 milijuna kuna veći, ovisno kad završimo. Malo ću se kasnije vratiti na tu preciznu metodologiju. A za sada, čisto da vidimo kako se kretao taj dug kroz, dakle, na mjesečnoj razini, opet su podaci HNB-a, od kraja 99. dakle od početka 2000. pa sve do danas. Ono što je Davor spomenuo u svom uvodnom izlaganju, vi vidite kakav je taj rast bio od samog početka krize, dakle od 9. mjeseca, odnosno kraja 2008. kad je iznosio 122 milijarde kuna, do danas kad iznosi 285, odnosno čak 289 milijardi kuna. Dakle, ono što vidimo, dakle, u tih 7 kriznih godina,
dakle od tada do danas, povećao se za gotovo 2,5 puta. Ali ono što je isto interesantno, dakle premda imamo rastu linearno od 99. znači od 2000. do danas, u 8 predkriznih godina se isto zapravo povećao 2,5 puta. Znači pogledajte, to je bilo 50 milijardi je bilo tu, znači to je 12. mjesec 99. do 122. to je isto zapravo 2,5 puta povećanje. Doduše, šta je razlika? Razlika je u tome da smo u ovom periodu 8 predkriznih godina izuzetno rasli. Dakle, ekonomski rast bio je veći od rasta duga. U ovom slučaju, ovih 7 predkriznih godina nije. Dakle, Hrvatska nije rasla, stagnirala je, opadala je, odnosno kasnije stagnirala, a dug je strelovito rastao. I zato smo se našli u tom problemu danas koji imamo. Ali ono što možemo zaključiti iz ovog grafa je da naši domaći političari očito vole povećavati javni dug. Dakle, sve vlade do sada dovele su nas u ovu situaciju sa svojim povećavanjima, uzastopnim povećanjem javnog duga. Jer kako zapravo političari financiraju svoje obećanja? 3 su načina. Prvo, mogu povećati poreze, što je nepopularno, protiv tog se borimo ovdje, tako. Drugo, mogu vršiti preraspodjelu, znači obećate nekom nešto, a nekom drugom morate smanjiti unutar općeg proračuna, dakle morate nekome nešto oduzeti. To je isto nepopularno, naravno, za one koji gube. I treća metoda je da ne režete ništa, da samo povećavate sve više i više taj iznos rashoda, što se ogleda kroz, znači, i rast deficita, konačno povećanjem duga. I upravo ta treća kategorija je najmanje nepopularna, ajmo tako nazvat, i najbolje prolazi, jer građani kratkoročno barem to jako teško primijete. Pa baš zato smo mi krenuli s ovim projektom brojača javnog duga, kako bi građani to primijetili. Kako političari ne bi mogli proći nekažnjeno da nam ovoliko povećaju javni dug u zadnjih prvo 7 godina, a onda kad gledate konačno zadnjih 15 godina. Dakle, to je poanta ovog brojača, da ovakve stvari ne prođu nekažnjeno, jer što se više država bude zaduživala, to će ovaj brojač rasti brže. Dakle, što više u sljedećim godinama, sljedećim mjesecima se bude zaduživala, brojač će rasti sve brže i brže i građani će svaki dan na trgovima, gdje god bude na web stranicama, moći gledati koji je to iznos i o kojem se to iznosu radi. Dakle, to je ta naš cilj, naša poanta. Da se vratimo malo na naše brojeve. Dakle, pitanje ovih 285 milijardi, je li to puno? Je li to puno ili malo? Naravno da izuzetno je puno. Vidjeli smo to samo po ovom čitavom rastu, ali do sad kad sam govorio o apsolutnim brojkama, one zapravo same po sebi ne znače puno dok ih ne stavimo u relativni kontekst. A taj kategoriju koju ekonomisti vole koristiti je upravo udio duga u BDP-u. I po toj kategoriji, po udjelu duga u BDP-u, ovaj naš dug u zadnjih 7 godina narastao je do čak 85% BDP-a. Dakle, ovo su podaci od DZS-a za prošlu godinu. Dakle, ovo je bio za iznos duga od 271 milijardu. Do kraja ove godine on će zasigurno biti i veći. Udio BDP-a bit će veći. BDP će rasti, ali će dug rasti još i više, tako da će se sve brže i brže on približavati onoj granici od čak 90% duga u BDP-u. Sad opet da znamo je li to puno ili malo, ajmo pogledati u kontekstu ostalih europskih država gdje se mi nalazimo. Dakle, Hrvatska je, kao što to vidite, negdje u gornjoj polovici. Gore od nas su ove zemlje koje imaju katastrofalno stanje javnih financijama, dakle Grčka, Cipar, Italija, Portugal, Španjolska i tako dalje. Mi smo tu negdje sa Velikom Britanijom, Austrijom, Slovenijom, Mađarskom, ali zapravo ono što je još tragičnije za nas je da smo mi vodeći među tranzicijskim zemljama po stanju javnog duga. Dakle, mi se trebamo uspoređivati sa zemljama koje su slične nama po nekom povijesnom nasljeđu, kulturi itd. Dakle, izlaskom iz socijalizma, i to su upravo ove zemlje i među svim njima mi tu predvodimo ovu grupu. Ovo je zapravo najtragičniji dio čitave ove priče. Dakle, tu su još blizu nas i Slovenija, Mađarska, a pogledajte ostale zemlje koje su tranzicijske, ajmo čak reći razvijenije od nas, dakle Slovačka, Poljska, Češka, sve imaju puno manje razine javnog duga od nas. Samo da se vratim kratko na ovaj graf. Obratite pažnju koliki su dugovi u skandinavskim zemljama. Dakle, Danska, Švedska, Norveška iznimka zbog nafte, Finska, sve imaju puno niže razine javnog duga od nas, što vam samo znači da socijalna država ne mora koštati ovoliko puno, nego je dovoljno da košta ovoliko, duplo manje. Jel da? Ok. I da sada vidimo, još jednom da se vratimo na tih 85% i odgovorimo na pitanje koja je zapravo gornja granica tog našeg duga, gdje smo mi sada. Mi se trebamo, znači ovo je jedan graf iz istraživanja MMF-a, nisam stavio izbor, ispričavam se, uglavnom, dakle, jedno istraživanje za 2009. je bilo, dakle, stavili su na graf
apcisa, odnosno ordinata, prikazuje y-os udio duga u BDP-u, a x-os prikazuje takozvani indeks investicijskog rizika. Sad, znači, tu je indeks investicijskog rizika. Sad, šta nam govori taj indeks investicijskog rizika? On nam govori, dakle, procjenjuje se s obzirom na strukturu vlasništva duga i na, znači, da li je denominiran većinom u domaćim ili stranim investitorima, i na njegovu valutnu strukturu, dakle, je li denominiran u domaćoj ili stranoj valuti. Znači, što je više on u vlasništvu stranca i što je više denominiran u stranoj valuti, to je taj indeks veći i to se govori zapravo da je održivost tog duga problematičnija. Tako da su zemlje podijeljene s obzirom na kvadrante. U ovom prvom kvadrantu nalaze se 4 zemlje, dakle Japan, Britanija, SAD i Njemačka. Sad, ako ste u prvom kvadrantu, to znači da ako se zadužujete prema, znači, domaćim subjektima i ako vam je dug denominiran u domaćoj valuti, kao što je u ove 4 zemlje, onda zapravo dug nije neodrživ koliko god onda bio velik, ali može predstavljati negativan učinak, može imati negativan učinak na ekonomski rast. Najbolji primjer je Japan, koji ima čak već blizu 250% duga u BDP-u, koje su oni nagomilali još od 90. nakon njihovog poknuća mjehura na tržištu nekretnina i kao posljedica toga ima već 20 godina relativnu stagnaciju. S druge strane, u drugom kvadrantu zemlje, znači kako vidite ovdje, Italija, Grčka, Belgija, Španjolska i tako dalje, ako se zadužujete prema stranim subjektima i ako vam je dug denominiran u stranoj valuti, onda on itekako postavlja problem kada pređe onu Maastrichtšku granicu od 60%, odnosno ovdje su stavljali neku granicu od nekih 75% BDP-a. Hrvatska je, dakle, trenutno, kao što možete vidjeti, u ovom drugom kvadrantu. Kod nas je 80% duga denominirano u stranoj valuti, dakle u eurima, što je veliki problem, jer šta ako se dogodi, šta ako euro počne jačati, kuna počne slabiti, onda će za Hrvatskoj državi dogoditi problem švicarca, tako, dakle ista situacija. Mi nemamo puno toga, znači negdje 30% duga, 40% duga središnje države, dakle državnog duga je u stranom vlasništvu, a ako gledate u javnom dugu to je nekih 30%, dakle to nije tako puno, ali je problem što je 80% cijelog tog javnog duga denominirano u stranoj valuti, što nas stavlja zapravo u rizičnu kategoriju. Dakle, zaključak je kad se nalazite u ovom drugom kvadrantu, veličina javnog duga predstavlja ozbiljan problem održivosti javnih financija i mi se upravo tu trenutno nalazimo sa ovih 290 milijardi, odnosno sa udio duga 85% u BDP-u koji raste sve više i više, na kraju ove godine će svakako biti i veći. Osim podataka o samom dugu, još na brojaču mjerimo i javni dug po stanovniku, dakle uzimamo podatke od DZS-a, dakle broj stanovnika 4 milijuna i 200 za 2011. Čak je on sad nešto i manji, dosta ljudi u međuvremenu iselilo, ali dobro, negdje tu je 4,2 milijuna imamo birača negdje, šalim se, to su popravili, tako, sad ih ima 3,6 milijuna, tako da to u redu je. Ali u pravilu, znači ovaj će broj zapravo će možda biti još i veći kad dođe sljedeći popis stanovništva, ali mi ćemo svakako ažurirati kako se budu brojke povećavale. I konačno dolje gledamo, po meni još precizniji način mjerenja, javni dug po zaposlenome. Sad, zašto po zaposlenome? Upravo zato što ta kategorija pokazuje koliko iznosi dug po osobi koja doista doprinosi njegovom plaćanju. Jer djeca, umirovljenici i tako dalje ne doprinose isplati javnog duga, dok oni koji rade, dakle njih 1.500.000 u Hrvatskoj, doprinose njegovom smanjenju i po njima je taj dug vrtoglavih 184.000 kuna po svakom zaposlenom. Jedna samo digresija, pogledajte koji je taj omjer broja zaposlenih i broja stanovnika u Hrvatskoj. To znači da samo 36% ljudi u ovoj državi radi. Po meni jako, jako malo. Sad par metodoloških napomena. Dakle, ono što sam rekao već da je poanta brojača iskazati povećanje duga u realnom vremenu. Dakle, ono što mi gledamo koliko se on povećao u zadnjih godinu dana. Dakle, od 31.5. znači 2014. do zadnjih raspoloživog podatka 31.5.2015. Mi ćemo to ažurirati redovito mjesečno kako dobijemo nove podatke, recimo sad krajem 9. mjeseca ili čak početkom 10. bit će dostupni podaci za kraj 6. mjeseca, pa ćemo onda klizno prilagoditi taj dug, pomaknuti ga samo za tu godinu dana i gledati koliko se tu poveća u prosjeku. Sad, zašto smo uzeli baš ovo? Znači, napisao sam da to metodološki konsenzus.
zato što najbolje hvata one recentne promjene koje su se dogodile u zadnjih godinu dana. Ja sam koristio razne načine, znači gledao sam prosjek svih, recimo prosjek 8 predkriznih godina, pa prosjek svih 15 godina, pa smo gledali povećanje, pa smo gledali ponderirane prosjeke, znači stavio sam veće pondere na zadnje godine, pa smanjivao i tako dalje. U biti svugdje dobijete nekih 400-500 kuna, nema tu neke prevelike razlike, a s ovim, premda dobijemo malo veću volatilnost, lovimo ono što se zadnje dogodilo. Recimo država ove godine naglo poveća dug, mi u našem brojaču, on više neće raditi za 400 kuna, radit za 800 ili 1000 kuna. Jel? Dakle, dajemo taj jedan jači naglasak na upravo ono što se dogodilo u zadnjih godinu dana, da vidimo recentnu promjenu, recentno kretanje tog duga. Jel? Za bilo kakve metodološke pitanje, napamet, možete me slobodno pitati, vrlo rado ću objasniti. I sad, evo da zaključimo. Dakle, umjesto zaključka, samo sam htio istaknuti zašto je sve ovo bitno još jedanput. Dakle, prvo, dug nastaje, kao što svi znamo, kao akumulacija deficita proračuna. Jel? Nije deficit jedina komponenta, kao što sam tu napisao, tu su još recimo kad država spašava banke, to se dogodilo u ovim zemljama koje sam pokazivao, Grčkoj, Irskoj, Velikoj Britaniji, SAD-u, zbog spašavanja banaka je njihov dug tako značajno narastao tokom krize. Mi to, hvala Bogu, nismo radili. Preuzimanje duga od javnih poduzeća, isto tako, to se kod nas recimo pokazao sam dogodilo, znači primjer preuzimanje HŽ-a, HTV-a, duga i tako dalje. Ili revalorizacija, to je znači ono što sam isto govorio da je opasnost kada vam valuta u kojoj je strana valuta denominirana, kada ona jača, automatski jača, rastu vaše kamate i samim time se povećava iznos duga, ali deficit je i dalje, znači glavna kategorija, glavna komponenta koja iz godine u godinu povećava taj javni dug. Jel? A znači izvor, dakle možemo reći prema tome da je izvor rasta javnog duga, hrvatskog javnog duga je proračunski populizam i kronična fiskalna neodgovornost apsolutno svake vlade do sada u zadnjih 15 godina. Drugi razlog zašto je ovo bitno je da veliko posuđivanje neke države može povećati takozvani country risk, znači rizik defaulta, rizik ogluhe, tako što nije država ne bankrotira, država se oglušuje na plaćanja. Znači procjena međunarodnih investitora da zemlja više ne može plaćati kamate, ne može plaćati glavnicu i što automatski povećava kamate na posuđivanje te zemlje. Dakle, ako se država što se više država zadužuje, to će više rasti njezine kamatne stope i kao posljedica to će više rasti kamatne stope na kredite domaćim subjektima, dakle i poduzećima i građanima. Nedavno je ministar Lalovac izjavio, ako se sjećate, da je ostao zabezeknut kada je bio u Češkoj, kada je čuo od svojeg češkog kolege da tamo imaju kamate na kredite oko 1,5 do 2%, a u Hrvatskoj su oni 6 do 8%. Nije mogu vjerovati, bio je šokiran, pa ajmo objasniti zašto je to tako. Jel? Da, ajmo objasniti zašto je to tako. Ovdje sam stavio jedan graf koji pokazuje kretanje dugoročnih kamatnih stopa, dakle 10-godišnjih, u izabranim EU zemljama. Hrvatska je ova crvena linija, evo je tu, Croatia, a Češka je ova zelena linija. Dakle, vidite koja je to razlika, znači u Hrvatskoj se država zadužuje za između nekih 3 do 4% u zadnjih godinu dana, dakle ovo zadnjih godinu dana, zadnji podaci za prošli mjesec, a Češka se u međuvremenu zaduživala za između 0,5 i 1%. Još se to zornije vidi na ovom grafu ovdje, dakle kamatna stopa u Hrvatskoj na državni dug, znači koliko se država zadužuje 4%, a u Češkoj za 0,7%. Upravo ovo je razlog zašto u Češkoj kamate na kredite stanovništvu i poduzećima mogu biti 1 do 2%, 1,5 do 2%, a zašto su one u Hrvatskoj 6 do 8%. Dakle, isključivi krivac, odnosno glavni krivac, ajmo tako reći, nećemo reći isključivi, ali glavni krivac zašto su kamate i poduzećima i stanovništvu danas u Hrvatskoj toliko velike je upravo ova fiskalna neodgovornost države i kamatna stopa, ovo su na 10-godišnje obveznice. Znate što ovo znači? Ovo znači da nema šanse da ako uzmete kredit na 10 godina, da ćete ga dobiti za kamatu manje od 4%. Nema šanse. To znači. Jel? Nema šanse da ćete ga dobiti za manje od 4%. Evo, znači da zaključimo, dakle kamatne stope u Hrvatskoj neće se smanjiti dok god je trošak zaduživanja države 4%, odnosno dok god je dug ovoliki i njegov omjer u BDP-u približava se 90%. Što će više rasti javni dug, što će više rasti udio duga u BDP-u, to će kamatne stope za državu biti sve veće i to će kamatne stope i na znači, kredite i poduzetnicima i građanima biti sve veće. Jel? Tako da ako hoćemo rasteretiti, ako hoćemo smanjiti trošak zaduživanja poduzećima i građanima, ako hoćemo potaknuti potrošnju, ako hoćemo potaknuti investiranje, moramo krenuti upravo od smanjenja javnog duga,
odnosno kroz smanjenja deficita proračuna. Ja uvijek pokušavam ući u politički um da shvatim zašto se stvari događaju tako kako se događaju. I zapravo to uopće nije teško objasniti. Jel? Dakle, prvo, svaka održiva fiskalna prilagodba, to znamo, ponovljena u stotinama istraživanja, zavisi od konsolidacije rashodne strane proračuna. Svaka konsolidacija rashodne strane proračuna podrazumijeva slamanje određenih interesa, interesnih skupina i vrlo racionalno, ekonomski racionalno upravljanje svim aspektima javnih rashoda. Dakle, za politiku je u osnovi neugodno da mora egzaktno i čvrsto upravljati rashodima i pritom se još sukobljavati sa interesima sindikata u javnom sektoru, dobavljača, države, u čemu ima i privatnog sektora. Dakle, tu se cijeli splet interesa plete i onda jednostavno ako se opustite i ako nemate ovu granicu javnog duga jasno u svojoj glavi, onda mogu stvari ići dalje kako idu. Onda osim toga tu su i kejnezijanci na koje se obično onda pozovu neke od ovih interesnih skupina, pa se kaže čekaj malo, pa normalno je ako hoćemo potaknuti gospodarski rast, normalno je da imamo ekspanziju državne potrošnje. Dakle, izgleda vrlo zapravo logično je nekakva win-win kombinacija da imamo ovo što imamo. Ono što je u toj priči vrlo neugodno je to kad se ova priča o javnom dugu eksplicira i kada se pretvori u nekakve brojke. Pa sad jesu političari i lijevi i desni i srednji percipirali da tu neki ljudi iz akademske zajednice i iz poslovne zajednice i stručnjaci problematiziraju taj javni dug, ali onda obično kažu pa vi se ne morate dogovoriti. Ne, jedni vele da je problem sa javnim dugom na 50% GDP-a, drugi vele vidi Njemačku, vidi Japan, vidi SAD, može to i preko 100. Jel može Hrvatska imati javni dug 120% BDP-a? Može i 130. I u teoriji je moguća konstelacija makroekonomskih odnosa da i uz javni dug od 120 i 130 se mi još uvijek financiramo. To je moguće. Ali treba razmišljati probabilistički. Kolika je vjerojatnost da nas pri 120 ili 130 ili danas, sutra 90, zadesi neka nevolja? Tako da ja otprilike o tome razmišljam na sljedeći način. Zašto padaju države, a liftovi ne? Razmišljam probabilistički. Naime, očito je da je u prirodi politike, pogotovo u demokratski nerazvijenim zemljama, da se one povremeno dovedu u situaciju da ne mogu vraćati svoje državne dugove. Nama se čini da je to vrlo rijetko i svi smo fokusirani na Grčku koja nam je sad pred očima. Međutim, ajmo razmišljati statistički. U zadnjih 15 godina 18 država na svijetu, to su ove na desnoj strani slajda, je imalo default. Država na svijetu ima koliko? Negdje 240, 250, jel? Znači 18 od 250, to bi bilo negdje nekakvih 6, 7, 8% vjerojatnosti da u periodu od 15 godina neka država defaultira. Dakle, to uopće nije rijedak događaj. Defaultovi država se stalno događaju, jel? Nama je jedino se činilo da dugo u Europi nije bilo defaulta, pa je ta Grčka bila nešto strašno, međutim u svijetu je to najnormalnija stvar. S druge strane, dakle, zaključak je države često padaju. Pa to onda ne isključuje ni da ćemo mi jednoga dana pasti, jel? No, sa druge strane, vidim ovdje je gospodin Bago. Gospodin Bago vjerojatno zna da je, kad kažu koji je najsigurniji oblik prijevoza, jel? Pa onda ljudi kažu avion, ne znam, vlak, sve sigurno. Zapravo, najsigurniji oblik prijevoza je lift. Dakle, kad gledate, ne znam da li je podatak za SAD ili za cijeli svijet, najmanja frekvencija, najmanja vjerojatnost da poginete je u liftu. Sad zašto? Zašto u liftu? Relativno je ta vožnja liftom jednostavna. Za razliku od toga je vožnja države
vrlo kompleksna i složena. Drugo, na tržištu liftova, kako proizvođača, tako i montažera, postoji vrlo ozbiljna tržišna konkurencija i mi imamo nekoliko tvrtki koje se ozbiljno bave i čak i izvoze ove usluge montaže liftova. Ne znam da li izvozimo liftove, to ćete mi vi reći, ne izvozimo. Dakle, postoji tržište i konkurencija. Sa druge strane, u ovom dijelu oko državnih financija imamo problem, nema toliko tržišta i konkurencija, imamo problem kolektivnog odlučivanja. I ova priča sa liftom je opipljiva i mjerljiva, a u priči sa fiskalnom politikom je sve puno iluzija i manipulacija. I zbog toga postoji jedna temeljna razlika i zbog toga se, nažalost, o javnom dugu i fiskalnoj odgovornosti ne razmišlja probabilistički. A trebalo bi, kao kad se konstruira lift i određuje debljina užeta i drugi tehnički parametri, tako bi trebalo razmišljati i o javnome dugu. Dakle, o javnome dugu bi trebalo razmišljati kroz nešto što se zove faktor sigurnosti. Što je faktor sigurnosti? To je strukturni kapacitet sustava, ovo je tehnička definicija, nije ekonomska. Jel? Strukturni kapacitet sustava da podnese opterećenja veća, dodao bi bitno veća od stvarnih ili očekivanih. Pa postoji nekakva margina sigurnosti koja se ugrađuje u tehnička rješenja poput liftova i sva druga tehnička rješenja, koja je jednaka omjeru između maksimalnog opterećenja i očekivanog opterećenja. Dakle, uzimamo u obzir moguće vanjske šokove, potrese, puno ljudi ulazi u lift i tako dalje, uzimamo u obzir moguće promjene normalnog okruženja i osiguravamo se od pada u iznimnim okolnostima. Ova politička priča o javnom dugu potpuno ignorira ovu zdravu, elementarnu logiku koja se ugrađuje u većinu tehničkih rješenja. I umjesto toga na djelu je nešto što bih nazvao fiskalni avanturizam, u Hrvatskoj prije svega i u mnogim drugim zemljama, da se razumijemo, nema puno zemalja koje su fiskalno odgovorne. Fiskalni avanturizam koji se, osim na onome što sam rekao na početku, kako politički razmišlja, zasniva na tome, na nekakvoj apstraktnoj vjeri da će sutra uvijek biti bolje, što zapravo graniči sa glupošću ako vjerujete da će sutra sigurno biti bolje. Jel? Vjera u teoriju da povećanje državnih rashoda uvijek društvu donosi više koristi nego troškova i naravno određeni partikularni interesi interesnih skupina koji su orijentirani na kratak rok i koji potiču taj fiskalni avanturizam. Dakle, ako razmišljamo probabilistički, onda idemo razmišljati zapravo o dva užeta tog našeg fiskalnog lifta i faktora sigurnosti koji bi trebalo ugraditi u priču o iznosu javnog duga koji bi za Hrvatsku bio podnošljiv. Dakle, prvo uže koje može puknuti je onaj trenutak kada javni dug počinje negativno utjecati na gospodarski rast. Dakle, ona kejnezijanska priča o tome da ekspanzija državnih rashoda nužno dovodi do povećanja BDP-a i zaposlenosti prelazi u neku svoju suprotnost kada su negativni efekti postaju veći od tih eventualnih pozitivnih efekata. Jel? I drugo uže je ono krajnje uže kada lift zaista pada, ovo prvo uže malo usporava lift, jel? A ono drugo uže puca, kada stvar pada dolje, jel? A to je kada je ta razina javnog duga, kada nam neposredno prijeti ono što se kolokvijalno zove bankrot države, kada više nema nikoga ko želi kupovati naše državne obveznice. Dakle, to su dvije donekle odvojene teme, naravno da prvo puca ovo gornje uže, a onda tek ovo donje. Dakle, idemo na tu prvu temu. Rekao si da si provjerio, a nema grafa. Nema grafa. Da. A još ja kažem provjerit ću, ne trebaš. Ali dobro, sad ću vam ja ispričat. Sad si vi zamislite malo šta ovdje ima. Jel? Znači, na osi X vidite ekonomski rast od 2008. do danas za zemlje Europske unije. To vidite na osi X. Na osi Y vidite razinu javnog duga u postotku BDP-a. I onda vidite kad se te točkice ovako rasprše na tom grafikonu, onda vidite jednu liniju koja pada. Ona pada. Znači, u prosjeku
Zemlje koje su brže rasle nakon 2009. u Europi su zemlje koje imaju manji javni dug u postotku BDP-a. E sad, to je gola statistička činjenica. Kako ćemo interpretirati, to je druga stvar. Recimo, mi ju interpretiramo na način da taj tako visok javni dug smanjuje sposobnost za gospodarski rast u prosjeku u Europi. Jel? Međutim, onda opet ona politička logika kaže čekaj, ali to ti je samo gola statistika. Jel? Ima i druga teorija. Druga teorija kaže ovako. Javni dug u odnosu na GDP raste zato što i nemaš gospodarski rast. Pa je onda taj javni dug samo posljedica toga što nema gospodarskog rasta. Sad ćemo mi pokrenuti gospodarski rast, ne znam čime, pa će onda automatski doći do smanjenja omjera javnog duga i BDP-a. Znači, ipak mi ekonomisti moramo biti ozbiljni i respektirati ovu kritiku i na neki način kontrolirati taj efekt činjenice da manji rast po definiciji gotovo povećava omjer javnog duga i BDP-a, da bismo dokazali da zapravo uzročnost ide obratnim smjerom. Od previsokog javnog duga na spori ekonomski rast. I tu imamo nekakve 3-4 argumenta. Kao prvo su naravno istraživanja. Postoje vrlo ozbiljna istraživanja koja uzimaju u obzir sve te, mi to zovemo endogenosti i nelinearne efekte. Neke tradicionalne analize koje su to manje uzimale u obzir su pokazali da za zemlje u razvoju, a tu je negdje Hrvatska, jel, na toj razini, javni dug između 40 i 60% BDP-a počinje negativno utjecati na gospodarski rast, a za razvijene zemlje čak i negdje do 90% možda nema nekog efekta na gospodarski rast. Onda su se naravno te ekonometrijske tehnike unaprijedile i zadnjih 5-6 godina imamo te moderne analize koje uzimaju u obzir endogenosti, nelinearnosti, brojne učinke kompleksnosti. I onda recimo jedno vrlo sjajno istraživanje Balaša Egerta iz OECD-a je negdje reklo u rasponu između 20 i 60% omjer javni dug u odnosu na BDP, zavisno kako u kojoj zemlji. Sve vam zavisi kako vam je financijsko tržište, koliko je duboko, kakva je valutna struktura duga o kojoj je govorio Vuk, ali negdje između 20 i 60% počinju negativni efekti. Jedno ozbiljno istraživanje koje je rađeno u Barceloni to procjenjuje negdje između 50 i 100% BDP-a. Banka di Italija je radila veliko povijesno istraživanje od 19. stoljeća do danas. Italija je druga najzaduženija zemlja u EU nakon Grčke sa 130% omjerom javnog duga i BDP-a, koja je pronašla konstantno negativan učinak javnog duga u Italiji na gospodarski rast kroz više od 100 godina. Jel? Dakle, zapravo, ako tražimo ozbiljna istraživanja sa modernim tehnikama koje se primjenjuju, u pravilu ćemo naći razlike u rezultatima. Dakle, političari će na prvi pogled imati pravo, nemojte se vi ekonomisti ni oko čega dogovoriti, uzmete druge grupe zemalja, druge vremenske periode i dobijete drugi rezultat. Ma da, ali kad gledamo u grubo, 20 do 60, 50 do 100, ok. Ali naših 90 je ili na gornjim pragovima ili izvan tih intervala. Dakle, mi možemo sa visokim stupnjem sigurnosti, iako nam fali istraživanja u Hrvatskoj, sa visokim stupnjem sigurnosti možemo govoriti o tome koliko je zapravo da smo već u zoni negativnog utjecaja na gospodarski rast. E sad, mi to objašnjamo, tu je bila jedna lista objašnjenja kako, koji to sve faktori utječu. Dakle, mi moramo objasniti sad taj mehanizam, otkud taj negativan utjecaj. Jedan je pokrenuo Vuk i objasnio je ono što je svakome intuitivno očito. Dakle, plaća se visoka premija rizika, kamatne stope, odnosno cijena kapitala je relativno visoka i na taj način svi, ne samo država koja se zadužuje, nego i privatni sektor, korporacije, građane i tako dalje, plaćaju veću kamatnu stopu, po definiciji su manje konkurentni, nego oni koji se zadužuju u uređenim zemljama gdje je premija rizika 0 ili vrlo mala. Dakle, kamatne stope su prvi mehanizam i još bi naglasio, uz kamatne stope i sovereign risk zemlje, tu je i valutni rizik. Vuk je pokazao prosječnu cijenu zaduženja od 3,9, prosječnu kamatnu stopu od 3,9 na euro obveznice. U uvjetima
kamatne stope u svijetu povijesno na nuli, zadnje izdanje čistih kunskih obveznica je plasirano po 4,69%. Dakle, 4,7% je državni dug u kunama. Toliko mi plaćamo. Dakle, imamo nekakav kreditni rizik zemlje i valutni rizik koji se gradi gotovo do razine od 5% ili 4,5% u odnosu na, recimo, njemačku državnu obveznicu. Dakle, kamatne stope su prvi mehanizam. Drugi, jednako važan, ako ne i važniji mehanizam, su očekivanja. Mi u teoriji imamo tu teoriju o tome da država koja se strahovito zadužuje istiskuje investicije privatnog sektora, ali neokejnezijanski modeli vam pretpostavljaju da je to moguće isključivo u situaciji pune zaposlenosti. A mi nemamo punu zaposlenost, jel? Međutim, neokejnezijanski modeli ne uzimaju u obzir jednu ključnu varijablu, a to je rizik. Rizik koji se preljeva kroz cijeli gospodarski sustav, koji potječe od države, ali se preljeva kroz cijeli gospodarski sustav. I onda možete imati situaciju da vam je država zapravo spremna plaćati ovu visoku premiju rizika i da ona samim time nadograđuje dalje cijenu kapitala za privatni sektor kojeg više niko zapravo ne želi financirati. I imate zbog rizika, imate istiskivanje investicija privatnom sektoru od strane države. Dakle, poanta je, razmišljajmo o problemu javnog duga na probabilistički način. Nemojmo očekivati da će ekonomska znanost odrediti točan broj. 47% je za Hrvatsku štetno, 93,4% je za Hrvatsku štetno. Ne, toga nema. Moramo razmišljati probabilistički. Ako razmišljamo probabilistički, onda se na neki način, to je sad više art nego science, jel? Svako se mora pitati, a koji je to faktor sigurnosti koji bih ja pripisao nekakvoj zemlji kao što je Hrvatska? Sa koliko debelim užetom u odnosu na izračunati optimum, za koliko bih ja još podebljao to uže tog lifta, da on sigurno prizemlji svaki put? To je ovako dosta gotovo pa osobno pitanje. Ja bih ga odredio na 3. Šta to konkretno znači? Dakle, ovako. Pretpostavimo da je 90%, imajući na umu rezultate svih istraživanja i iskustava, pretpostavimo da je tih naših 90% koji se sad negdje događaju krajem ove godine, da je to neki prag oko kojeg će se 90% ljudi složiti da je potencijalno zaista opasan za Hrvatsku. Ja bih rekao, podebljujemo uže 3 puta. Hrvatska bi zapravo trebala imati javni dug u odnosu na GDP 30%. 3 puta manje od onoga što sada ima. To ne znači da tvrdim da za 2 godine mi trebamo doći, jer to je nemoguće, naravno, jel? Sa 90 na 30, ali razmišljamo normativno. Razmišljamo normativno. Šta nam je cilj? O čemu razmišljamo? Šta je optimalan dug za Hrvatsku? Ja kažem 30%. Zašto? Prvo, demografija. Strahovite demografske promjene, bit će nas preko 200.000 manje za samo 15 godina. Ispod 4 miliona. Demografske projekcije su relevantne u kraćim periodima. Dugoročno samo ne mogu jako odstupati, jel? Ali bit će manje od 4 miliona stanovnika ako ne bude velike imigracije 2030. Dakle, dug po stanovniku će narasti još 5% samo po osnovi pada broja stanovnika. A past će i radno aktivno još i brže. Dakle, dug po zaposlenom će možda padati skoro jednako, ako ne i brže. Drugo, imamo vanjske šokove, klimatske promjene, zavisnost o turizmu. Kako će turizam? Možda će biti super za turizam, možda će biti katastrofa. Imamo najniže kamatne stope u svijetu u povijesti. Tek nas čeka rast kamatnih stopa. Dodatni razlog za oprez. Što je sa krizama kojima svjedočimo svaki dan u Africi i na Bliskom istoku? Dakle, živimo u vremenu kada bi po meni faktor trebao biti 3. Što zapravo znači samo, ajde da još kažem i ovo, s obzirom da jesmo u nekakvoj recesiji bili dugo, onda ja sam sklon malo tom, ja uvijek volim malo kejnezijanizma ugraditi u tom smislu anticikličke politike, nemam toliki otpor, prema tome vjerujem da u određenim uvjetima u kratkom roku država pametnom politikom može proizvesti nekakve pozitivne efekte, pa bi rekao, ako smo sada u recesiji još uvijek ili iz nje tek izlazimo,
30% je možda previše, mogao bi taj dug ići možda i do 40-45%. To su one razine, ako se sjećate Vukovog grafa, otprilike negdje do Danske. Dakle, tamo je Estonija, Bugarska, Litva, Latvija, Švedska, Norveška, Danska. Tu je 7-8 europskih zemalja do 45%. Tu bi negdje mi trebali biti. Sve ovo preko toga, ne tvrdim da će sutra doći do fiskalne krize, ne tvrdim da nam je zbog ovog javnog duga GDP manji 5% nego što bi bio da ga nema, ne tvrdim, ali jednostavno tvrdim da živimo vrlo opasna vremena i zato nam treba debelo uže. Hvala lijepo. Dobro, ja sad otvaram floor, kako se to kaže, za pitanja. Dragana Radosinović. Dakle, ajmo na stvarnost. U petak je obrazovni sektor najavio štrajk i traže veće plaće. Dakle, da li svi ovi pokazatelji kažu da ima prostora za povećanje plaća i usmolila bi da me to komentira predstavnici Lipe i gospodin Milošević, ako je moguće. Hvala. Nisam čuo pitanje. Za povećanje plaća. Pa ja mislim da je iz svega ovog što smo danas rekli jasno da nema nikakvog prostora za povećanje deficita i za ekspanziju troškovne i rashodovne strane proračuna. Mikrofon, molim vas, ne možemo... Ali na to sam pitanje već odgovorio neki dan kada su bili kod nas sindikati u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. A to mislim da ćemo se svi složiti da je obrazovanje ključno i to povezano sa zapošljavanjem. S druge pak strane, citirat ću to što sam tada rekao, dakle ne može se ono što radi ova vlada i gospodin Milanović neprekidno proteklih godina dovoditi jedne skupine društvene sa drugima u sukob. Dakle, uzmi jednima, dodaj drugima, otmi trećima. Nastojao sam odgovoriti na vaše pitanje. Hvala. Ok, neko drugi pitanje? Sanja Mađarević. Hvala što ste organizirali ovaj skup. Mislim da je tema prevažna za održivost hrvatskog gospodarstva i društva općenito. Ali mi jednostavno u prezentacijama nedostaje više tehničkih podloga i odmah kod jednog populizma bih rekla. Dakle, fali mi razgovor o implicitnom javnom dugu. Na tragu je bio Velimir kad je otvorio teme koje su važne za dugoročnu održivost i fali mi u stvari analiza održivosti duga. Dakle, on nominalno može rasti, ali mi ništa ne znamo da li je on već prešao prag održivosti, da li on već ugriza u rast hrvatskog gospodarstva i koje su to opasnosti u sljedećih 6 mjeseci, u sljedećih godinu dana u slučaju da se scenariji ekonomski mijenjaju. Znači, postoje analitike, postoje metode kojima se to može napraviti i možda bi onda trebalo pojačati ovu temu upravo prezentacijom analize održivosti duga u slučaju daljnjeg pada gospodarskog rasta, u slučaju rasta kamatnih stopa, u slučaju daljnjeg preuzimanja duga javnih poduzeća, Razvojne banke, HBOR-a. Dakle, imamo niz i nekakvih potencijalnih obveza koje dolaze na naplatu u sljedećih nekoliko godina. Dakle, malo mi fali više tehničke podloge da se tema ne svede na brojčanik, a da u stvari ne vidimo u kojem smjeru će taj dug nastaviti se kretati ukoliko ne poduzmemo mjere upravo na strani fiskalne konsolidacije. Evo, hvala. Samo jedna kratka opaska s moje strane. Znači, mi smo pokušali, mi smo udruga poreznih obveznika i ono što mi pokušavamo napraviti je popularizirati ekstremno, stvari koje ovako jednako i na ovoj razini, populističkoj razini, teško ili malo ljudi razumiju. Jel? Znači, mi uvijek pokušavamo napraviti kompromis između dubine tehničke analize i onoga kapaciteta nekog što mi mislimo da uopće ljudi mogu razumjeti a cilj ove kampanje je upravo doseći do što više ljudi. A za ovaj tehnički dio ću
ću zamoliti Velimira i Vuka da odgovore. Pa stvar je zapravo jednostavna. Lipa nema novaca za ozbiljno dubinsko istraživanje održivosti javnog duga u Hrvatskoj, pa se onda služi onime što ima pri ruci. No sa druge strane Svjetska banka ima novaca za takvo istraživanje i pretpostavljam da je takvo istraživanje provela, pa nam možda možeš ti reći što misliš o tome gdje je taj prag. Mikrofon, molim te, mikrofon. Pa ispričaj nam malo o tome. Da, objavili smo ga u prosincu prošle godine, ali prošlo je nezapaženo, jer nije očito, nismo imali brojača. Ali mislim da je, dakle neću zamarati ovaj skup, napravili smo nekoliko scenarija od kombinacije različitih rizika koji se mogu pojaviti simultano, od toga da imamo samo i daljnji nastavak ovakvih stagnirajućih tijekova. Međutim, nismo mi jedina institucija koja napravila analizu održivosti, imate i fond koji svake godine isto tako u svom članku 4 i svojim izvješćima isto tako objavio održivost. Znači, postoji jako puno referencije gdje se to može vidjeti. Ja bih rekla, umjesto samo nominalnog brojanja, znam da ste htjeli šokirati javnost, valjalo bi ga u stvari nadopuniti stvarnim analizama održivosti javnog duga. Ok, hvala. Milan Račić. Zašto? Kakvu brojku? Da, ali to Dragana, je jedna brojka, dakle to je kretanje mikrofon. simulacija scenarija. Što u slučaju da se rast nastavi ovakvim de facto stagnirajućim recesijskim kretanjima, što ukoliko kamatna stopa raste? Pa evo ja ću vas pozvati da otvorite, da skinete. Pa da, ali ideja je edukacije javnosti, ne svođenje na... Milan Račić. Gospođa je spomenula šokirati javnost. Ja mislim većinom nas u ovoj sali se slažemo da je ovo veliki problem, zato smo tu. Čak bih rekao da većinom i glasača se slažu sa tim. Ja mislim, super je da šokiramo javnost, ja mislim da mi moramo šokirati stranke. Koga? Stranke, naše političke stranke. Mi se svi možemo slagati, a dok vodstvo njihovo ne shvati ovo kao ozbiljan problem i njihovi članovi, neće se ništa promijeniti. Nemam jednu ideju koju možda Lipa može upotrebiti. Dajmo izazov strankama koje ovo gledaju ozbiljno. Vidim gospodin Milošević je tu, pretpostavljam da ima drugi vodeći ljudi iz stranaka. Ako misle da je ovo ozbiljan problem, molim vas stavite to na vašu web stranicu. Da se i negdje na glavnom mjestu. I onda svaki put kad imate neku ideju, pogledajte to i nek vaše članstvo gleda to. A ako ne shvaćate to ozbiljno, onda to sigurno nećete prihvatiti. Ali nek to bude neka vrsta ispita za naše stranke, pošto bez promjena u tim strankama u njihovom vodstvu mi ništa nećemo promijeniti. Hvala. Hvala na sugestiji. Jedna od ideja za ovom našom akcijom i kampanjom je da, naravno, da prvo informiramo birača kako to politički sustav funkcionira. Imaš potražnju i ponudu. Ako nema potražnje, neće biti ni ponude, pa političari jako pažljivo osluškuju ono što se zove bilo naroda i način na koji ljudi funkcioniraju i razmišljaju i zapravo je put do političara kroz birača. Ono što mi pokušavamo je zapravo educirati, upozoriti glasače koji možda nisu svjesni ovih brojki i opasnosti koje te brojke kriju. A onda od političara očekujemo da reagiraju na tu potražnju nudeći rješenja za taj problem. Ako niko ne misli da imamo problem, pa naravno da niko neće niti rješenja nuditi, ali ako svi postanemo svjesni da to je problem i da je to problem koji moramo adresirati sutra, onda će se, pretpostavljam, pojaviti ljudi koji će za to imati rješenje. Gospodin Milošević. Hvala, pa sad već drugi put spomenut, pa nadam se da se nećete ljuti što ću ipak par rečenica reći. Dakle, ja se nadam da je barem moje prisustvo, ne vidim, gospodin je spomenuo vodeći ljudi drugih stranaka, ja, nemojte se ljutiti, ne vidim te ljude iz drugih stranaka, posebno iz onih koji upravljaju zemljom 4 godine. Dakle, ja nemam problema odgovarati na pitanja, ali bih volio i molio bih onda i medije. Samo da zaista onda razgovaramo o činjenicama. A činjenice su sljedeće, to nisam primijetio proteklih godinu, 2 dana. A
a to je da zaista uspoređujemo kruške i jabuke. Danas smo imali to odlične dvije prezentacije. Ali kad se pokuša probiti informacija da recimo u zadnjih godinu dana, da se uspoređujemo s zemljama kojima bi se trebali uspoređivati, to su Češka, Slovačka, Mađarska, ne, onda ćemo se uspoređivati sa Austrijom i Njemačkom, koji imaju 1% gospodarski rast. Hrvatska ima 0,8, mislim da sam dobro zapamtio, Češka ima 4,2 u prvih 6 mjeseci. Dakle, ono na što ja samo pozivam. Dakle, pozivam na nekakvu objektivnost, u redu je postavljati pitanja, uskoro će slijediti kampanja, pa ćete imati prilike kad HDZ predstavi program, pitati apsolutno sva pitanja koja mislim da su vrijedna, hvale vrijedna posebno na situaciju, s obzirom na situaciju u kojoj jesmo. Evo. Dakle, nema potrebe sad da tu mene izvlačite jer ja nisam dio prezentacije, a mislim da koliko se znamo, ja sam najčešće spreman odgovarati na pitanje. Hvala Domagoj. Gospođo Budimir, Transparency International. Davorka Budimir iz Transparency. Ja zapravo želim pozdraviti ovu inicijativu. Mislim da svi mi od danas i hrvatska javnost zapravo trebaju biti svjesni ovih brojaka i da je hrvatskim građanima dosta prepucavanja političkih aktera o tome kako ćemo krenuti dalje. Mi zapravo želimo bolje živjeti i poštenije od svih i to je ono što očekujemo od svake stranke u izbornoj kampanji, od svakog našeg građanina i od vas i od nas zapravo svih koji smo ovdje. Jer to je jedini način senzibiliziranja javnosti da se počne raspravljati o stvarnim problemima hrvatskog društva, a to su problemi da naši ljudi kopaju po kontejnerima, da nemamo gdje raditi i da nam mladi ljudi odlaze iz zemlje. I zato u svakom smislu dobro je da takvih brojača bude što više, ali ne samo takvih brojača, nego i drugih stvari koji će nas poticati da razmišljamo o onim temama kojima do sad nismo razgovarali. Hvala. Da, prije neki dan je recimo Institut za javne financije objavio jednu analizu potrošnje lokalne budžeta jedinica lokalne samouprave. To je recimo jedan sličan doprinos povećanju transparentnosti i uključivanja građana i poreznih obveznika u diskusiju o javnim rashodima na načinu njihovog trošenja. Sandra Švalj. Hvala lijepo. Na ovom skupu je postalo popularno postavljati pitanje ljudima iz publike, pa evo gospođa me izazvala da njoj upravo postavim pitanje, ja se nadam da nije neprimjereno. Vidimo, ova brojka se vrti, čuli smo i da je osnovni uzrok u biti nepostojanje kontrola u javnom sektoru, populizam. Prema vašem mišljenju, koliko ovom porastu doprinosi korupcija? Pa korupcija je zapravo problem broj 1 u Hrvatskoj i to ne ova korupcija visoka o kojoj mi sad ovdje želimo razgovarati, nego ona najsitnija korupcija od svakog najmanjeg čovjeka. Zamislite si da li ste danas svi koji ste zaposleni bili odradili svoj posao kako treba, da li ste možda na poslu ukrali kakvu spajalicu, da li ste vratili svom poslodavcu, da li je vaš poslodavac vaš rad vrednovao na način na koji to treba biti. Korupcija je zapravo problem svakog od nas, od najmanjeg do najvećeg. Ja mislim da se ne trebamo okretati na najveće korupcije, ali ono što želim reći, Transparency je pokrenuo sporazume o integritetu kao mehanizam civilnog nadzora u korištenju bilo kakvih sredstava i javnog novca. Reakcija na to je da jednostavno ne postoje kompetencije civilnog sektora da bi mogao nadzirati. A što mislite, što bi se dogodilo da je, na primjer, ugovor u koji je ministar Zmajlović preselio svoj ured bio javno dostupan prije, da smo mogli reagirati? Možda se ne bi dogodilo, možda se on tamo ne bi preselio, možda bi stanje ovog javnog duga bilo barem za 2 lipe manje nego što je sada. I zapravo to je program na kojem svi zajedno trebamo raditi. Znači, ovo nije znanstveni skup i stvarno bi trebalo dozvoliti da ovakve stvari svaki prosječan građanin normalno razumije. Hvala. Evo, ako mogu ja pokušati odgovoriti isto na ovo pitanje gospođe Švaljek. Znači, ja sam radio jedno istraživanje koje baš gleda korupciju u javnim nabavama lokalne samouprave i, dakle, vezano, znači, odgovor na vaše pitanje je apsolutno da. Dakle, korupcija, ako gledamo je na taj način, znači, kroz, recimo, samo javne nabave koje sam ja proučavao, apsolutno, znači, pošto su one dio proračuna, dakle, povećava tu proračunsku potrošnju i same deficite proračuna. Radim još jedno istraživanje koje ćete imati prilike uskoro čuti o stanju deficita i dugova isto lokalne samouprave, što
što utječe na njih, o tom sad neću previše pričati, ali poanta, dakle, u javnim nabavama na lokalnoj razini ima toliko netransparentnosti, toliko korupcije i njihov apsolutni iznos, znači onih sumnjivih nabava koji se ja gledao je pola mog sempla, znači mog uzorka. Uzorak je bio nekih 80 milijardi, dakle računajte pola od toga je bilo klasificirano kao sumnjivo. Znači, bez tih sumnjivih, automatski im se smanjuje, znači to je u 3 godine, trogodišnji broj od 80 milijardi, bez tih sumnjivih možete sami izračunati koliko bi dug zapravo bio manji. Hvala Vuku na komentaru. Ima li još pitanja? Imam ja. Htio bih ja još nešto prokomentirati. Kratko, neko je rekao jednu važnu stvar koju bih htio podcrtati. Mislim, vi, gospođo. Ograničeni kapacitet civilnog sektora u kontroli države, u njenom ponašanju i trošenju. Ja mislim da je to stvarno problem i da otvoreno treba razgovarati o tome. Neće se političari sami od sebe promijeniti. I nema tehničke vlade ili nekakvog genijalnog ministra. Neki dan je neko pisao u jednim dnevnim novinama da trebamo nekog genijalnog ministra financija koji će riješiti stvar. To je sijanje iluzija. Dakle, isključivo pritisak građana i civilnog sektora i bolja kontrola vlasti na svim razinama može riješiti ovaj problem o kojem mi govorimo. Nažalost, mi nemamo ni znanja, ni kompetencije, niti još uvijek financijskih sredstava dovoljno, a što govori o slabosti, o tome treba otvoreno govoriti, kako samog građanskog društva u Hrvatskoj, tako i poslovnog sektora koji još uvijek nije prepoznao da u podršci ne samo Lipi, nego i drugim sličnim inicijativama zapravo može realizirati svoj dugoročni interes. Jel? Tu smo mi strahovito slabi još uvijek i nadam to ćemo polako mijenjati. Hvala, Velimir. Apsolutno se slažem sa njegovom ocjenom. Imamo li još kako pitanje, intervenciju? Ako ne, ja bih lagano završio ovo. Već sat i pol je pristojno vrijeme mislim da ste čuli sve što je bitno. Hvala vam lijepo na dolasku. Koliko je dug rasto? Pogledajte, ali rastu za otprilike 2,5 milijuna. Mislim da je. 1,8, a onda smo brzi bili, dobro. Hvala vam lijepo svima.